On the 1st of April this year, I turned 40. So instead, I didn't have a party, but I've decided to spend my day with 5 young boys that is come from a disadvantaged background. Hello, my name is Eddie. I'm from Burgersfort. I'm currently 19 years old and just got nominated by Mr. Malcolm. First thing is that I struggled a lot. You know, I had no father figure in life. I had no support. My mom was working as a domestic worker, whereby she was just earning 3,000 rand. We are both at home. I'm the firstborn at home, and I have a little brother who's looking up to me. So, which means I must show everything. Like I must lead that brother. I must show him the right way. Which means the difficulties I had was to try to be a good person while I had nothing. Even now, I passed matric and I never got the chance to go to universities. Every college which I went to, they accepted me, but never got the chance to go there because they didn't require bursaries or NSFAS, like something like that. So I just decided maybe I should work for something so that I can provide for my mom and my little brother. So that was the most hardest thing in life. Trying to provide for my family while I had nothing. Starting from scratch. Ek is Liam. Ek is 17 jaar oud. Ek kom van die Kaap af. Oom Malcolm het my al die pad van die Kaap af gevlieg. Toe ek klein was, het my ma en my pa hulle baie beklei en soos my pa het ons gewoonlik aande toegesluit sonder kos, hy sou die kaste toegesluit het. En dan is ek maar net 4-5 maande oud. As my pa huis toe gekom het, sou my pa bijvoorbeeld my hande afgetrap het of hy sou my geskop het toe ek klein was en ek het my karretjies gespeel in die gang. En my pa het my gedreig met geweer en my ma ook gedreig. So ek kom uit 'n abusive huis uit en my ma en my pa was geskei toe ek 'n jaar oud was. So my ma maak my alleen groot, so is baie hard vir haar. Maar ja, dit is maar hoe lewe is. My ma het saam met my gebly deur skool, deur die tye wat ek in skool moeilikheid gehad het en soos die pad opkom, my ma, my sussie, my baba sussie het eventually nou gekom. So toe my suster was 'n jaar oud toe raak sy gestremd. En my ma het dit baie hard gevat, so dit was baie moeilik. My name is Blessing Mondlane. I'm 17 years old. I was born and bred around Bank. It's not easy, it was not easy, because my mom raised me by her alone. And it was difficult for me. I grew up with anger. And I'm 2 years behind because of my father's anger. For not being present in my life and financial issues. He then passed away in 2023. But at school, I'm doing very well. I am a good person, so people I live with. I can make a Bluetooth speaker with cardbox. I can fix heater, I can fix electric stove. Yes, is what I'm good with. Hallo, my naam is Mitchell. Ek is 17 jaar oud. So my pa was nie regtig teenwoordig gewees nie en my ma is oorlede gewees in 'n motorfietsongeluk. Ek mis my ouers, ek doen en dit was lekker gewees om by my tannie te bly. Hulle het mooi na my gekyk. En ja, in die begin was dit moeilik geweest. Dit was 'n aanpassing geweest. Die pleegsorg het by my tannie uitgewerk en ek is nou by my ander tannie in Randburg. Ek het by my boetie gebly en my boetie het nie skool klaar gemaak nie, so dinge het nie tussen my en my boetie uitgewerk, so ek wil hom met 'n punt bewys. Ja, so dit is wat my dryf in die lewe. Hallo, my naam is Stefan, ek is 19 en Malcolm het my gevlieg van Durban af. Ek was wel 4 gewees toe my ouers geskei het en goed. Dis een van die moeilike tye gewees en dan finansiële probleme was ook 'n groot rol. Soos ek kan hierdie jaar nie universiteit toe gegaan het nie want ons het nie die finansies daarvoor nie. En deur my kinderjare het ons ook nie regtig altyd geld gehad nie. So dit was ook 'n moeilike aspek van my lewe. Ek het van kleintyd af het ek rugby gespeel.
2023, 2024 het ek beide jare eerste span rugby gespeel vir Hoërskool Suid-Natal. En ek het in 2023 was ek uitgenooi vir die SKZN Tour onder 19 span wat in Ryds, Vrystaat gaan toer het. Ek het hockey ook gespeel. Ek het 2022, 2023 ook vir Hoërskool Suid-Natal se eerste span gespeel. Ek was van graad 9 tot en met matriek was ek doeksleerling gewees. Now that you've given back to those people, I've decided I'm going to treat you inside the mall with some nice clothing. So let's go and grab ourselves each a couple of nice stuff.